pemanasan lengkah mapai jalan desa di Jelekong ayeuna di desa Cakar Bedeng Cilayung Karemi Lebak Kuni. Punten wa persiapan Agustusan. Mantap, misik tengah poe. Wow, jalana endah, background Gunung Karemi, tawa Gunung Hideung, Pilemburan, Matak endah. Sumhalodo dimana sengit eurih garing khas nu di kota. Pakai sepatu kelinci mah hampang soalnya pakai jalan mobil, jalan desa. Aspalnya terus lumayan. Pengalaman mimiti jalan kita apa nyampe ke pakai Google Map melatih lengkah persiapan puncak katilu insyaallah bulan September. Ayeuna si doi absen heula. Ayeuna mah acarana Solo Nikreuh ngan si Asruk Bungkul. Tengah poe ereng-erengan. Mantap. Oke. Diteruskan deui di Karemi. Di mana aya tangkal karet nahun. Assalamualaikum.